Umugoroba mwiza kuri mwese bakunzi ba Kabara TV 1 turi ku cyumweru tariki 26 z'ukwezi kwa kane umwaka w'2026. Jye rero mugiye kubana makuru y'iki gicamunsi nitwa Nkomezi James Dodo. Reka duhera makuru yacu mu karere k'imisozi miremire y'umurenge cyane cyane mu karere ka Minembwe. Uyu munsi rero hiriwe neza, nta bitero cyangwa imirwano yahabaye kuri uyu munsi, dore ko abantu biriwe mu nsengero bashima Imana nyuma y'agahenge kari kabayeho k'iminsi irenga muri ibiri nta bitero bihari. Twibutse ko akarere ka Plateau kamaze iminsi kibasirwa n'ibitero bidasanzwe, aho leta ya Kinshasa ifatanyije n'igihugu cy'u Burundi bakoresha intwaro ziremereye ku butaka bagaba ibitero ku baturage, ndetse bagakoresha na drone mu kirere mu kwibasira imihanda itandukanye ituwe n'abaturage, ndetse ibyo bitero bikarushaho kwibasira ibikorwa remezo birimo amashuri, insengero ndetse n'ibindi bikorwa. Kuri uyu munsi rero ku cyumweru hakaba haranzwe ituze muri Minembwe mu bice bitandukanye, cyangwa se aho amadubu adutambamiye mu bice bitandukanye ari byo bigize Rugezi, Zagakangara, Zagakenke, Zagahwera ndetse n'ahandi henshi tutabashije kuvuga. Ibyo rero hakaba ari byo dukomeje gushimira Imana, ndetse nabo ihagurukije ari basore batwirwaneho ndetse n'intare za Sarambwe zikomeje kurinda umutekano muri kariya gace kugira ngo abaturage boye gukomeza kwicwa barebera. Kuri uyu munsi rero w'icumweru kandi mu karere ka Bijombo, aho ni muri teritwari ya Uvira muri groupement ya Bijombo, naho hiriwe neza, abantu baratekanye nyuma yaho bahungukiye bagaruka mu mihana yabo ubwo bari bamaze iminsi itari mike bayihunze. Bakaba rero bari mu byishimo kuri ubu bashima Imana, nubwo baje bagasanga umwanzi yaragiye asenya amazu, ahandi agenda yangiza imyaka. Reka rero tudatinze twerekeze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ahavugwa amakuru y'uko Perezida Donald Trump yakuwe igitaraganya mu birori bikomeye i Washington DC nyuma y'urusaku rw'amasasu menshi yumvikaniye hafi y'aho bari bicaye, cyangwa se iyo nama yari iri muri iri joro ryo kuwa gatandatu ryakeye tariki 25 z'ukwezi kwa kane umwaka w'2026. Umutekano washizwe ku kigeragezo gikomeye mu murwa mukuru wa Amerika ubwo Donald Trump yakurwaga mu buryo bwihuse n'abashinzwe umutekano mu birori nyuma y'amasasu yumvikanye hafi y'aho yari yitabiriye iyo nama. Iyo nama ikaba ari inama ngarukamwaka yari arimo akorana n'abanyamakuru bakorera muri White House. Iyo nama ikaba yarimo ibera muri Washington Hilton. Abari muri ibyo birori bavuga ko ahagana saa 2:00 z'ijoro ku isaha ya Washington DC humvikanye urusaku rw'amasasu menshi hafi y'aho abantu banyuraga basuzumwa mbere yo kwinjira aho ngaho inama yabereye. Mu kanya gato abakozi ba Security Service bahise binjira mu cyumba cyarimo Perezida Donald Trump na madamu we Melania Trump ndetse na Vice Perezida JD Vance, babakura aho hantu mu buryo bwihuse bajyanwa ahatekanye. Abari aho bavuga ko ubwoba bwahise bukwira hose, bamwe bihisha munsi y'ameza, abandi bashaka inzira zo gusohoka, mu gihe abasirikare n'inzego z'umutekano bahise bakwirakwira muri hoteli yose kugira ngo bahoshe ico kibazo. Amakuru yatangajwe n'inzego z'umutekano agaragaza ko umuntu umwe ari we witwaje intwaro wafashwe nyuma yo kugerageza kurenga uruzitiro rw'umutekano. Umugabo ukekwa witwa Cole Thomas Allen w'imyaka 31 yatawe muri yombi mu gihe iperereza rikomeje ngo hamenyekane icyari kigamijwe, ndetse kikaba ari cyo cyari kigabye ico gitero. Hari kandi umukozi umwe wa Security Service wakomeretse, ariko amakuru avuga ko yitabwaho kandi ubuzima bwe buhagaze neza kuri ubu. Ibirori rero byari byitabiriwe n'abanyepolitike bakomeye, abanyamakuru ndetse n'ibyamamare bitandukanye, aho rero ibyo birori byahise bihagarikwa biteganyijwe ko bizasukurwa mu minsi iri imbere nyuma y'ikorwa n'isesengurwa ryimbitse ku mutekano. Iyi nkuru rero ikaba yakanguye Amerika yose, ikaba ikomeje gukurikiranwa n'abantu benshi batandukanye ku migabane itandukanye igize isi. Reka rero dukomereze amakuru yacu muri diaspora y'abanyamurenge, abatutsi ndetse n'abahema yo ku mugabane w'Uburayi yatangaje imyigaragambyo ikomeye izabera mu mujyi wa Brussels mu gihugu cy'Ububirigi, mu gihe ijwi ryo kwamagana ihohoterwa n'umutekano muke ukomeje kuvugwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rikomeje kuzamuka hirya no hino ku isi. Ihuriro rya mituwarite z'abanyamurenge
zifatanyije n'abahagarariye amatsinda y'abatutsi bo muri Nord Kivu ndetse n'abahema bo mu ntara ya Ituri basanzwe batuye ku mugabane Burayi, ryatangaje ko hateguwe imyigaragambyo ikomeye izabera i Buruseli ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'2026. Mu itangazo ryashizwe ahagaragara, abateguye iyi myigaragambyo bavuga ko igamije kugaragaza impungenge no gusaba ko amahanga yitaho ibibazo by'umutekano n'ihohoterwa bavuga ko rikorerwa abaturage bo mu moko y'abanyamurenge, abatutsi n'abahema muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Banasaba ko ibikorwa byo kurinda abasivili byakongerwamo imbaraga ndetse hakabaho n'ubutabera ku byaha byaba byarakorewe abaturage. Imyigaragambyo ije ikurikira izindi gahunda zikomeye za diaspora zabaye mu bihe bishize mu mijyi itandukanye ku isi. Muri Nairobi habaye ibikorwa byo kwigaragambya, aho abaturage b'abanyamurenge baturiye muri kiriya gihugu bagerageje kugaragaza akarengane kabo bari gukorwa na leta ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Bakaba basaba ko ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo cahabwa umurongo wa diplomasi n'amahoro arambye. No muri United States nabwo kandi no mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Canada, amatsinda atandukanye ya diaspora y'abanyamurenge yakomeje gukora ibikorwa byo kumvikanisha ijwi ryabo binyuze mu myigaragambyo, ibiganiro n'ubukangurambaga ku mbuga nkoranyambaga. Abasesenguzi bavuga ko uku gukomeza kwiyongera kw'ijwi rya diaspora mu bihugu bikomeye, ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo kirushaho kuganirwaho ku rwego mpuzamahanga, cyane cyane mu bijyanye n'uburenganzira bwa muntu, umutekano w'abaturage n'uruhare rw'amahanga mu gushaka amahoro, cyane cyane mu bijyanye n'uburenganzira bwa muntu, umutekano w'abaturage n'uruhare rw'amahanga mu gushaka amahoro. Abateguye imyigaragambyo abateguye rero imyigaragambyo y'i Buruseli basabye abantu bose bafite aho bahuriye n'iki kibazo, inshuti n'abafatanyabikorwa babo kuzitabira ari benshi kugira ngo ubutumwa bwabo bugere kure. Amaso yose ubu ahanzwe i Buruseli, ahategerejwe indi myigaragambyo karahabutaka ishobora kongera gukangurira amahanga kureba byimbitse ibibera mu burasirazuba bwa Kongo. Nyuma y'ibi byabaye, Perezida Trump yatangaje ko tukiri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi nyuma y'ibi rero bibaye, Perezida Trump yatangaje ko ashimira byimazeyo abamurinda ku butabazi bwihuse, anashimangira ko ibyo bitazamutera guhagarika inshingano ze zo kuyobora igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika no gukomeza guharanira ko congera kuba igihugu gikomeye ku isi. Tubashimire rero mwebwe twabanye muri aya makuru yo kuri uyu mugoroba, twe turakagaruka. Iyi ni Kabara TV 1, nge nitwa Nkomezi James.